ntse re a tswelela ka dipuisanyo tsa rona. Re bala jaana mo go Johane kgaolo ke ya ntlha, temana ke ya bo 43 go ya ko tlase. Ya re ka moso a gopola go tswela ko Galilea, mme a ya a bona Filipo, mme Jesu a mo raya a re, ntshala morago. Jaana Filipo ya bo e le motho wa Bethsaida, motse wa gagabo Andreana le Petere. Filipo a ya bona Nathaniel, a mo raya a re, re bone ene yo moshe o kwadileng ka ga gagwe mo molaong, le bone ba porofiti e bong Jesu wa Nazareta morwa Josefa. Nathaniel a mo raya a re, a sengwe se se molemo se ka tswa Nazareta. Filipo a mo raya a re, a re tsamaye o ye go bona. Jesu a bona Nathaniel a tla kwa go yene, mme a bua ka ga gagwe a re, bonang Moiseraela wa mmaaruri yo go senang boferefere bope mo go ene. Modimo ga a lebe dilo jaaka re di leba, ebile Modimo ga a akanye jaaka rona setho re akanya. Re bona ha Filipo o bitsa Nathaniel o sa tswa go ikutlwela ka bogolo jwa ga Jesu. O raya Nathaniel a re, monna wa Modimo, a re ye o ye go ikutlwela, a re ye o ye go ikutlwela ka ga Jesu sa se buang, se se kwadilweng ke Moshe. Mme utlwa Nathaniel gore o raya Filipo a reng. A re, a sengwe se se molemo se ka tswa ko Nazareta. A sengwe se se molemo ntate se ka tswa ko Nazareta. Ke ne ke go bolelle gore go na le bangwe ba rona mo kerekeng ba ba na le lenyatso mo go ba bangwe jaaka Nathaniel. Go na le bangwe ba bangwe mo kerekeng ba ba nyatsang batho ba bangwe ka gore motho ke mokae, ka gore motho o tsene sekwele o heletse hakae, ka gore motho ke mohumanegi kana ke mohumi, ka gore motho ke wa letso lefe, ka gore a motho o itse sekgowa kana ga a itse sekgowa. Go na le batho mo kerekeng, bana ba Modimo, ba ba santseng ba na le lenyatso le le tshwanang lone le la ga Nathaniel mo go ba bangwe. Nathaniel o nyatsa Nazareta ka gore e bo e le motse o monyenyane thata, o hetwa ke motse wa ga bone. A ba o nyatsa a re, ga gona sepe se se molemo se se ka tswa ko Nazareta wena Filipo. Re itshenyetsa nako Filipo ka go reetsa motho yo o tswang ko Nazareta. O ka retela ka eng se se bothata, o ka retela ka eng se se molemo. Bona koloi ya tsamayang ka yone, bona dikoloi tse re tsamayang ka tsone, ene o santse a tsamaya ka Corolla.
rona re tsamaya ka di-Benz, re tsamaya ka dikoloi tse nkare dikurubane, re tsamaya ka dikoloi tsa mannobonobo. Ene e ne e le mang yo o ka tlang a re etelela pele? Go le gantsi re nyatsa bana ba Modimo, e re ha ba thopetswe diofisi tse di rileng, a bo re simolola re ba nyatsa ka letso la bone, ka gore ba kgweetsa dikoloi tse di ntseng jang, ka gore ba tsene sekolo go le kae, ka gore ba nna mo mantung a ntseng jang, ka gore ba na le bana ba ba bothale bokae. Re na le go nyatsa bana ba batho, re na le go nyatsa bana ba Modimo. Mme ke ne ke go bolelele gore ga re nosi, le ene Nathaniel o na ntse jalo, o na nyatsa se na se bolelwa ke Filipo ha a bua ka Jesu wa Nazareth, a ra go na le se se molemo se se ka tswa go Nazareth. Mme e rile Filipo a bona gore yo o tla ntshwenya ka dikitso tsa gago, o tla ntshwenya ka go rata dilo ga gago, a re nyarra, a re tsamaye o ye go bona. Nna jaanong ga ke buile ga e le sepe, wena ke a bona o mo lenyatsong, nyarra, a re tsamaye o ye go bona. Jesu re bolelelwa gore e rile a bona Nathaniele a ta ko go yene, mme a bua ka ga gagwe a re, bona Moiseraele wa mmaaruri yo o sena boferefere bope mo go ene. Ke bua ka Nathaniele yo o sa tswang go nyatsa Nazareta, ke bua ka Nathaniele yo o sa tswang go nyatsa Jesu ka gore o na tswa ko Nazareta. O utlwa gore Jesu ene o mo leba jang, a re bonang Moiseraela wa boammaaruri yo o sena boferefere bope mo go ene. Ene yo na santse a bua bomaswa ka Jesu, ene yo na santse a nyatsa ko Jesu a goletseng teng. O utlwa gore ha Jesu ene a mo lebeletse a re, a re bona Moiseraele a mmaaruri. Ke ne ke go bolelela gore Jesu Keresete ga a bone dilo jaaka rona re di bona. Jesu Keresete ga a tlhaloganye dilo jaaka rona re di tlhaloganya, ebile mokgwa wa ga Jesu Keresete ga se mokgwa wa rona wa setho. Ene yo mo sethong re ka bo re mo nyaditse thata. Jesu Keresete ha mo lebeletse o bona e le Moiseraele o boammaaruri. Jesu Keresete ga a lebe bokagante ja motho, o leba bokwateng, o leba bokagateng ja motho, o leba pelo ya motho. E rile ha leba jana, ha lebalela Nathaniel yona a santse a bua bosula ka ga gagwe. E rile ha mo leba jana, a re motho yo wa Modimo yo go na le boammaaruri mo go ene. Bona gore o tsere nako a leka go lebelela gore a Jesu Keresete yo Filipo a buang ka ene, a Jesu Keresete yo Johana wa Mokolobetsi a rerang ka ene, a re o tla tswa Nazareta, a ke ene tota, a ke ene tota. Jesu Keresete o
Potšišišo e re ha bua a ba re e rile fa o le ka fa tlase ga mofeige Filipe a ise a go bitse nna ka go bona o bona tseo di buileng morago tse ke dithuthuntswa hela nna rra ke a go itse ga ke go itse ka gore o biditswe ke Filipo ke go itse pele le ga Filipo a go bitsa ke sala ke go itsile o ise o bue bosula bo o buileng ke so ke re go akanya ga Modimo ga se go akanya ga rona ebile go leba dilo ga Modimo ga se ka ga setho se lebang ka teng ene yo Nathaniel ka setho re ka bo re re gana maitseo mme Jesu Keresete e rile ha mo leba jang a re ebile o bua maaruri thata le go gaisa ba ba sa buang bosula ka nna o bua maaruri thata le go gaisa ba ba sa bueng bosula ka nna wena tota Moiseraele wa boammaaruri a di itseng gore dikgang tse ke tse re kopanang le tsone mo diphuthegong tsa rona mme hela a re itseng gore Modimo ga a lebe dilo jaaka setho se di leng se go halang ka magoko ao. Amen. Amen.